Law tahurat qulubukum. Egerde sizlerдің жүрегіңер таза болғанда, машабиат min kalamillah. Жүрегіңер Allah'ın sözünden, Kur'an'dan toymak emez. Жүрегіңер таза емес, ошон үчүн Kur'an укканда угалбай атасың. Biz bugün sotkаны қарасақ, 2 saat қарайбыз, 3 saat интернетте ачабыз. 15.000 Kur'an açқанға жүрегіңіз тартпайды. Жүрегіңіз өліп қалған, бұзылып қалған, чирип қалған, сасып қалған, айнып қалған. Ушундай жүрек менен Аллаға барсақ не болады? Ушундай жүрек Аллаға алып барсақ бізге пайда береби? Ушундай жүрек менен биздин ортобузда ынтымак болобу? Билип билбей интернетте биресе жазып атат, айтып атат, комментарий, ар балакат. Tanıyı, tanımayı, uşakpı, jalabı, dinge ziyan, ahiretke ziyan, buga kızıktırıp ayıp bardığına. Ankende bu da ne yok da? Bu da akıl yok. Bu da iman çok. Oylanat hele. Buga cevap vereyim. Allah'ın aldığında cevapkerçilik çok. Canında periştelerin sezimi yok. Üstüde Allah karap durganın sezimi yok. Ölümdün tüşünüğü yok. Kabırdağı tüşünük yok. Kayakka baratın. Tuğanlar, bu jol menen getsek жақсы болбойт. Kaytaylı. Irji'u, kaytkılar. La'allakum tuflihun. Mümkün sizler baqtылуу болуп қаласыңар, азыр мүмкүнчүлүк бар кайтканга. Шанс бар, эмне үчүн? Силерде жашоо бар. Денеңерде жан бар. Денеңерде жан чыгып кетсе, бияка келбейт элек. Бу сөздү сүйлөбөйт элек. Бу сөздү укпайт элек. Мечитке кадам таштабайт элек. Денебизде жан бар, ошон үчүн келдик. Ошон үчүн басып келдик. Аллага райымдуулугу бул дагы. Алла Таала кейде кичине өмүр берип, мүмкүнчүлүк берет. Ушу кайтып каларым экен. Жаман жолду таштайарым экен. Мени танып, мага баш ийип, мага ибадат кылып, мени сүйүп, мага таянып, мага жакындап жашарым экен.